Ikaze rero mwese kuri M24 TV, reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mu makuru ya buri munsi tuba twabateguriye. Reka nshime rero by'umwihariko buri muntu uwo ari we wese uba wagize uruhare mu nkuru zacu ziba zagiye zitambuka, ariko nkwibutsa ko ushobora kubana natwe no mu zindi nkuru tuba turimo turagenda tugutegurira mu gihe uba wakoze kuri subscribe ndetse ukanakirika kukazogera kugira ngo ukomeze kugenda ubona inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Tuba tugufitiye amakuru yuje ukuri kwinshi kandi amakuru atarimo ibinyoma, amakuru y'ukuri ushobora kuba wakurikira mu buryo rero bunogeye ijisho. Perezida Nkurunziza arashakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Uyu mugabo rero akaba ubungubu arimo aragenda ashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye, mu gihe mu Burundi uburenganzira bw'ikiremwamuntu bukomeje guhonyorwa. Abaturage bamwe na bamwe bakaba barahunze bakava mu byabo, abandi bakaba bakomeje kwicwa ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikaba bikomeje kugenda bifata indi ntera hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi rero bashinja uyu mugabo harimo no kugundira ubutegetsi, kwanga kurekura ubutegetsi rero ngo yumve ko n'abandi bashobora kuba bagira inshingano zo kuyobora iki gihugu nk'uko nawe yakiyoboye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005. M24 TV mwese mbahaye ikaze, anabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no kugira intangiriro nziza z'ukwezi kwa 11, kwezi kubanziriza ukwa nyuma ku mwaka w'ibihumbi 2019. Mbahaye ikaze muri iyi nkuru, ni amasegonda make tukaza turebera hamwe byinshi bitandukanye ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ndetse n'icyo bivuga kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi nyiricyubahiro ari we Pierre Nkurunziza, ndetse binavuga ko bari kumushaka ashobora no kuba yakurikiranwa agafungwa. Iyi ni M24 TV mwese mbahaye ikaze, na amasegonda make tukaza turambura iyi nkuru ku buryo burambuye ku mugambwe wa CNDD-FDD nyiricyubahiro Pierre Nkurunziza. Mwese mbahaye ikaze. Nyuma rero ngo raporo iheruka igaragaza ko ICC yahawe uburenganzira bwo gutangira gukurikirana perezida Nkurunziza ku cyaha cyo gufata ubutegetsi no kuyobora guverinoma akoresheje igitugu n'ibikorwa by'iterabwoba ku baturage b'u Burundi. Kubera rero ibyo bikorwa, abarundi barenga 400,000 bahungiye mu bihugu bihana imbibi n'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015, aho rero kandi imibare igaragaza ko abagera ku 200,000 bamaze kwicwa. Bamwe rero baricwa, abandi baburirwa irengero. ICC yahawe ubu burenganzira nyuma ya raporo igaragaza ibyavuye mu bucukumbuzi bwa komisiyo y'umuryango w'abibumbye yo muri Kanama 2017 ku gikorwa by'icarubozo byakozwe na perezida Nkurunziza ku batavuga rumwe nawe mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ibi bikorwa byibasira ikiremwa muntu ngo byakozwe n'abagize urwego rw'igihugu rw'ubutasi, abapolisi, abasirikari ndetse n'imbonerakure kuva muri Mata 2015. Raporo yakomeje kwitorwa rya Nkurunziza nka perezida w'u Burundi mu masezerano y'amahoro n'ubwiyunge yabereye i Arusha muri 2005 agamije gushyiraho systeme y'isaranganya ry'ubutegetsi, aho byari manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa n'abarundi baramutse bamugiriye icyizere. Kwa 28 Kamena 2010 Nkurunziza yongeye gutorerwa kuyobora u Burundi mu gihe cy'indi myaka 5. Itegeko nshinga ry'igihugu rikaba rero ryaravugaga ko nta mukuru w'igihugu ugomba kurenza manda 2 imyaka 10 ayoboye igihugu cy'u Burundi. Gusa rero ibi ntibyabujije ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD gutangaza ko Pierre Nkurunziza aziyamamariza kuyobora u Burundi mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2015. Ibintu byateje imvururu n'impagarara muri icyo gihugu, abatagishyigikiye rero bagahunga, abafashwe bagahohoterwa. Abandi bavuga ko rero kwiyamamaza ku nshuro ya 3 kwa Nkurunziza ku mwanya wa perezida w'u Burundi bihabanye n'ibiteganywa n'itegeko nshinga ndetse bikanyurana cyane n'amasezerano y'amahoro n'ubwiyunge yasinyiwe i Arusha. Gusa ibi ngibi rero ntibyabujije Pierre Nkurunziza kugaragara nk'umukandida perezida rero muri Gicurasi 2015, ndetse urukiko rukuru rugatangaza ko nta tegeko na rimwe ibyo byishe. Ku 13 Gicurasi muri uwo mwaka kandi wa 2015, ubwo perezida Nkurunziza yari mu ruzinduko hanze y'igihugu, itsinda ry'abasirikare bakuru n'abofisiye b'abapolisi bayobowe n'uwari ukuriye urwego rw'igihugu rw'ubutasi National Intelligence Service Major General Godfrey Niyombare bateye kudeta ariko irapfuba.
kudeta rero iza kubapfabana ku bijyanye rero n'umwe mu bari bayoboye National Intelligence Service Major General Godfrey Niyombare. Muri Nyakanga nibwo Perezida Nkurunziza yongeye gutorerwa kuyobora Uburundi ku majwi 69%, mu gihe muri Kamena ishyaka rye ryari ryatsindiye imyanya 77 mu myanya 100 iyo nteko ishinga amategeko. Ibi ngibi rero ibi bihe nibyo byagaragayemo ubwicanyi ndetse n'ihohoterwa rikabije ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa nyiricyubahiro Perezida w'igihugu cy'u Burundi ariwe Pierre Nkurunziza. Ngira ngo rero mu minsi ashize twagiye tukugezaho amakuru avuga ku bajyanye rero n'abo muri CNL, cyane cyane abenshi mu batavuga rumwe n'uyu mugabo bakomeje kugenda bahohoterwa, bikanavuga ko ngo abandi inzu zabo zagiye zisigwa amazirantoki, abandi bagafungwa mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. Kugeza ubwo rero hari abagiye bagerageza gucika, bamwe ubu ngubu bakaba bari muri za gereza ndetse abandi bakaba barahungiye mu bindi bihugu bihana imbibi n'iki gihugu cy'u Burundi, dore ko rero abo bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza bakomeje kugenda bagirirwa nabi na bamwe mu rubyiruko rwo muri CNDD-FDD, abo bakunda kwita imbonerakure, bikavugwa ko ari bo bagira umugambi ndetse bakanakora ibikorwa by'ubugezi bwa nabi kuri abo bose batavuga rumwe n'ubutegetsi, cyane cyane hariya mu gihugu cy'u Burundi. Mu minsi yashize nakugejeje inkuru ivuga ku mugabo bita Reveriye, akaba ari perezida wa Sena hariya mu Burundi. Uyu mugabo aherutse kujya mu itangazamakuru ubwo yaganiraga n'umumenyeshamakuru umwe, amubwira ko rero ngo umuntu umwe adashobora kubuza umudendezo igihugu cyose cyangwa se abantu barenga 1,100,000. Avuga ko rero ngo iyo umuntu akoze ikosa cyangwa se iyo umuntu agerageje kuzana ibijyanye n'akaduruvayi n'akajagari ngo aca yicwa, nk'uko yakomeje kugenda bivuga. Aravuga ati rwose ndabivuga ndongera mbisubiremo, iyo umuntu agerageje kuzana akajagari mu magana y'abantu barenga 1,100,000 turamwica rwose nta kabuza. Ibi ngibi rero bikagaragaza ko ubutegetsi bwa Nkurunziza bukomeje kugenda buhohotera benshi mu batavuga rumwe n'uyu mugabo, cyane urubyiruko rw'imbonerakure ndetse n'abandi bashyigikiye uyu mugabo hariya mu Burundi. Ariko ibi byose bikakomeza kugenda bireberwa hafi na bamwe nanone mu barwanya ubutegetsi bwa Nkurunziza, barimo uyu mugabo wigeze gutegura kudeta mu mwaka wa 2015, General Godfrey Niyombare, ikaza gupfuba afatanyije n'undi mu general wa mu gihugu cy'Ububirigi ariwe bita General Gaciyubwenge. Ndetse bikanavugwa ko aba bagabo ntago bivugwa, ahubwo birahamya ko hari abandi bakorana nabo mu butegetsi bwa Gitega, kandi ubutegetsi rero buyobowe na Pierre Nkurunziza. Ibi ngibi rero bikaba birimo biragenda binashyira Pierre Nkurunziza mu bibazo bitandukanye, akagenda afata imyanzuro imwe n'imwe yo kuba yahindura abayobozi mu nzego zitandukanye, dore ko hari amakuru mpamya neza nkura hariya mu gihugu cy'u Burundi avuga ko hari bamwe mu bayobozi uyu mugabo atakizera, ariko akaba atarigeze afata umwanzuro wo kubirukana, ahubwo ko agenda abasimbuza abandi kugira ngo akomeze kugenda akora iperereza kuri buri muntu wari we wese ushobora kuba yagambanira ubutegetsi ndetse n'ishyaka CNDD-FDD uyu mugabo akomoka muri we Pierre Nkurunziza. Ugerageza rero gukora ibyo byose no kugerageza kwigomeka no kumva ko uyu mugabo atakongera kuyobora igihugu cy'u Burundi, aricwa nta kabuza nk'uko bakomeza kugenda bigaruka. Gusa rero giteye impungenge nanone haribazwa mu gihe uyu mugabo yaba yongeye kuyobora igihugu cy'u Burundi, hari icyizere ko umutekano ushobora kuba wakongera kugaruka, mu gihe rero ibikorwa byose bihungabanya umutekano hariya mu Burundi bishingira ku kuba uyu mugabo akiri ku butegetsi, dore ko hagiye humvikana inshuro nyinshi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamagana ibikorwa by'uyu mugabo, ndetse banavuga ko ari igihe cyo kugira ngo areke kuyoboza igitugu, atanga umwanya n'abandi babashe kuba bayobora, bafata ubutegetsi, babashe kuba batwara igihugu cy'u Burundi nk'uko yagitwaye kuva mu mwaka wa 2005 kugeza maginga ya imyaka rero ibaye myinshi. Yagiye ku butegetsi bavuga ko rero ari manda imwe nk'uko itegeko nshinga ribiteganya hariya mu gihugu cy'u Burundi. Yarangije mu mwaka wa 2010 yarongera yiyamamaje rero anatsinda amatora 2015. Rero nibwo havutse imvururu ku batifuzaga ko uyu mugabo yongera kuyobora igihugu cy'u Burundi, ariko biza kuba iby'ubusa kuko yaje kukiyobora. Akavuga ko rero yatsinze amatora, ndetse no mu mwaka wa 2020 hakaba hakomeje ibikorwa byo gutegura amatora y'umukuru w'igihugu. Binashoboka ko uyu mugabo azongera kwiyamamaza, nubwo rero Loni yamuteye twatse kamubwira ko adakwiye kongera kwiyamamaza nk'uko yabyivugiye. Bakavuga bati Pierre Nkurunziza rwose uramenye, ntuzisubire ku cyemezo wafashe cyo kutaziyamamariza kuyobora igihugu cy'u Burundi mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyije mu mwaka wa 2020. Gusa rero mu gihe imirwano hagati
hagati ye n'ingabo za Red Tabara yabikomeje kujya mbere. Birashoboka ko uyu mugabo ashobora kuba yakomeza kuyobora igihugu cy'u Burundi dore ko amatora ataba mu gihe mu gihugu haba harimo umwiryane w'intambara ndetse umutekano udahagaze neza. Ibi ngibi bishobora gutuma amatora ataba ndetse uyu mugabo akaba yakomeza kuyobora igihugu cy'u Burundi. Abarundi murabibona gute? Mushobora kugira ibitekerezo y'M24 ushobora kuba wagira icyo tubwira ku bijyanye na Pierre Nkurunziza ndetse n'uko ubona ubutegetsi bwa Gitega. Hari ababwishimira, hari n'abandi batabwishimira. Ushobora kuduha ibitekerezo byawe ukatubwira uko ubibona muri rusange, ndetse niba Perezida Nkurunziza yongeye kuyobora iki gihugu hari ikibazo bishobora guteza, cyangwa se niba mwifuza ko yavaho akaba yasimburwa. None mu M24 TV mwese ndabashimiye abagize uruhare mu nkuru zacu. Mukomeze mukore subscribe ndetse munanyeganyeze akazogera. Gusa rero urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwo rero rukaba rwamuziye nta kabuza ku bijyanye na Perezida Pierre Nkurunziza, nk'uko rero Madame Fatou Bensouda umushinjacyaha mukuru wa ICC akomeza kugenda abigaruka. M24 TV mwese mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza gukurikirana inkuru zacu 5/5. Mbaye ikaze no mu zindi nkuru turimo turagenda tubategurira. Mukomeze mukore subscribe ndetse munanyeganyeza akazogera. Iyi ni M24 TV, nimujye kuri